Ni 9. utrka sezone, velika nagrada Britanije na stazi Silverstone, nije nimalo umanjila zanimljivost fantastične godine za Formulu 1. Nakon 2 dana kiše i ružnog vremena, danas je sunce grijalo Silverstone i pratili smo utrku po normalnim, suhim uvjetima. Fernando Alonso odlično je startao i čuvao je svoju poziciju sve do drugog prolaska kroz bokseve, 14 krugova prije kraja, kada je prešao na mekše gume i to se pokazalo ključnim. Odmah na startu dodir Grosjean Di Resta i to je bio kraj za Britance. U 12. krugu dodir ili sudar Maldonada i Pereza, nakon kojeg odustaje i Meksikanac. Nakon prvih bokseva, Vettel je uspio prestići Massu i Schumachera i stići do 3. mjesta iza Alonsa i Webera. Mnogo je bilo dvoboja, troboja, preticanja, Raikkonen i Hamilton pored Schumachera, Hamilton i Grosjean pored Buttona. U 39. krugu Kamui Kobayashi pokosio je mehaničare pri drugom ulasku u boks. Na kraju strategija tvrde meke pokazala se lošom za Alonsa jer nije uspio sačuvati vodeću poziciju, pa je do druge pobjede u sezoni i 9. u karijeri stigao Mark Webber. Alonso je ostao drugi, Vettel treći, a slijede Massa, Raikkonen, Grosjean, Schumacher, Hamilton, Senna i Button. Nakon 9 od 20 utrka, Alonso i dalje vodi u poretku sa 129 bodova, Webber ima 116, Vettel točno 100. Red Bull ima 216 bodova, Ferrari 152, Lotus je sada treći sa 144, 2 boda više od McLarena. Za 2 tjedna vozit će se velika nagrada Njemačke u Hockenheimu.